Chibai le vek ule Jerex Chongthu thu ziak hi ron talan kan tum don ani Peka ta chung kwa hi an langoi rangin kan ria engma thu le hla hi anna nei om hi ka hrachi lem lova engpon ni sela he thu ziak hi kan chiaranga eng angin nge kan lo hmu dan ani chung ko hi lo ni lo ta sela heti angti zong hi case te po an file thei ani oma hemi thu ziak hi ron chiar kan tum don ani Peka ta chung kwa kha tual thina khesa khan lo film ta se in le lo suasam mipui laka tu buai criminal action kodin Peka chhungte hi tual thana ain ron lo ti anem het ani chuan an in le lir thei so sam tu mipui te laka khan Mizoram police ne na FIR an thelu theyang mob violence remna India dan thar Bharatiya Sanhita BNS noya mithil ti chiale in luchil criminal trespass tu te hi kumni adrang kum nga thleng lung in tan le poisa choitir tura semna pek thei anni shwai tu te mo phurna mi pui fui por tu le a shwai tu big pheita chu danin a semna le azol thei ani property compensation anin thiat tu te le anlir thei te tu te kha tort law noya kota civil suit an file theya until ti chiat hlutna zong ba ka ril ro na an to man cheng noi tam tak zang na dom na an dil theyang ming chiat na defamation thu buai tual that tu chung ko anga mi puiten an lo ko ka evidence mu man lo le rin thu awang ngot ani chuan criminal defamation BNS section 356 noya an ming ti chatu ta kha king thein kumni tlenglung in tan le poisa choitir turin semna an pe theyang an ming chet wanga an nal e zon na atop vek ani chuan chu e zon na hlo man chu an king thei bok civil suit for damage Peka chhungte hian anin thiat tu te le an lir thei te chetu te laka cheng noi tam tak zangna dom na an dil theya hei hi Aizawl district court atanga thutluk na siam thei ani a mipuya tel tilti tu te le an hroi tu ten an pek chho tura ti aniang human rights violence mimal dik na pong sual India khole tu hian article 21 right to life and liberty noya him taka omna dik na kan neya potlang in social boycott le Tarum thona an kalpuya ni chuan State Human Rights Commission ne na an thlen theya sarkar laka po himna protection an pu thei ani tlangkomna danma chun mi pakhat alo surani poin a chhungte le an thil nei semna collective punishment hi a thiang lo hrim hrima chuwang chuan Peka chhungte hi an filim ani chuan an chunga khotlang le mi puite kha lulun le nun rong lawless taka che an pu ve le thung theya danin a semna hi anep don mi alo ani ole khang te kha Peka chhungte he tol tha thu a hian lovin nam hnoi lo ta sela danin a hma lak thei thilte ani a hi an ma ni lampang kan watan na lampang ani lo a khan lo ngai ta ola ti chuan puvial Peka in le an lir thei te an suwa samna ina angong thei lai te le ati tu te ta na pui thei na lai then khat te kanon talang le don ani fin fia na ti che thei evidence contamination police ten tual tha case an chui mek line Peka chena in le alir thei hi crime sense fin fia na mun paimo tak ani theya maria itisen hiak tlem te samzai te fingerprint te ain bo soina man ruwa te Peka ina emo alir theya emo khan alom thei ani a achung te emo midang atho pui nga yem ti an nu chui zui zel na tur ati bo thei ani mi point an ti boy hian heng forensics evidence te hi anti chevek theya hei hian thu dik chuina a ati boy hle ang case atan hiam thei fin na poimo tak achi emo abo ani chuan ko ta case atlan hiam theya tol tha tu dik tak semna pek theilo na hian a thleng thei ani police resource central kan police ta chu mari thi na chui a in ipui boina in so samna lam an boi pui masak angaya hei hian nu chui atikot lai thei pusha tu in ti hlau borok so sang awangin tusha tu witness te an hlawa thudik an soingam lo thei Peka in le alir thei kha marinai thi na nen in zom na nei tu mun potential crime sense ani theya hemi hmuna hian pipuyan chet vak awang khan an fin fi na hi abo thei bok ani ati tu video lang te ta na thil poi jok thlen thei dan identity fi tak a om thei
video hi digital evidence ani a police cyber cell ten video a an hmel lang zong kha an zoom chiang theia facial recognition mangin an identity an chui chok vek thei ani an mani shiat lovin mingle address te po an thangal thei bok ani man thei ngal mithil ti chiat mischief under section 425 IPC hi dan bo chiat na ani a mithil so sam hi non-beliable bel theilo option ani theitlat man an ni chon bel an humi alo theia court ma ain lan masak anga yang case rip tak so sam case ba ka mipui boina siam section 146 IPC unlawful assembly phalna lawa in horkhom ti te an pu thei veka case bakhat nilovin case tam tak an pu thei ani civil case turtel puvial peka chhungte hian anin le lir thei chet man chu court galtangin an phut theia civil lawsuit criminal case ba ka sum tam tak choi turati thei an ni public property damage in chu private property ni ma se an chet dana khan public property kong street light anti chet tel chuan prevention of damage through public property act 1984 mangin an threm zol theia kumnga thleng in tan theina chan sa om evidence destroyer fin fiana ti chatu ipui chet na awang fin fiana evidence poimo abawani chuan police sian atitu te chunga fin fiana ti chatu destruction of evidence case an put beltir theia hei case lian tak atling thei ani malam hun ti thei criminal record an nei to chuan sarkar na sipai lu emo rampo nakal emo atan har satna lian tak atok thei ani thinrim na awang adan bo chet na chet vak hi chuan thudik zon na ati boy mai nilovin ati tu te tan har satna na satak an malam hun ti chatu ani theitlat ani